Kami makin jadi pelajarin indik murat aksara Bali ring laptop nganggen program tulisannya Bali Simar. Nah, aksara sane jadi jelasan di itu ke aksara lelenge liwah rerepe. Tapi juga aksara lelenge, aksara sinonim. Lelenge punika yening wonten suara le ring kuno utawi le. Aksara le ne nenten dados mepepet keganti utawi kegantose nantuk napi. Aksara lelenge bentuknya napi. Bangun aksara ne tadi aksara angka dagun tadi. Nah, dari sisi aksara tapi rerepe nika sira sane uning. Ning. Nah, aksara rerepe punika yening wonten suara re ring kuno utawi lempare. Re enten dados medage tapi pe. Nah, ini kegantian antuk repe. Contohnya kuno napi ya bisa yang lelengan itu kuno napi contohnya murat kuno napi yang lelengan lalipi. Coba surat lelengan bentuk nih bangun nih jadi lima yening rerepe kuno napi yang rerepe gaji gitu. Coba surat aksara rerepe yening nganggen program Bali Simar ring dijo genahnya nih tuh aksara lelenge simbol rerepe tapi ring tapi simbol nggih nika pelajaran Pak Guru ring rah makin sana makin coba alit-alit praktekan utawi nurat nika ring laptop aksara utawi kuno sane ke dikain Pak Guru nomor siki surat nika surat tulis soalnya nggih.